no. Me say na no last 2 weeks. Nkomo ya na ye. Ye di. I say anopa sorry ya. Ah. First one no. Very refreshing. Ma sorry na ma ko ho sare de. No de me kwa. Me fa ese phone na emienu. Me ja we to. Okay. Na ma fa we. Ya no de ko de o. Ano na me de hwe news no. Oh, okay. We news na ye be ye na. Ti me hwe ni nyina na me update me ho ha. No enti sa abre no mpo frame ya me mfa. Eti wo da nyina na wo hwem. Enti wo se o to pe bi e betimi akipu. Anse we ni ba so do na. Abrante me ni wo ye what? Ni ma ni gu akire sa na de we ni edete. Eno sa do timi je boboko. Orebo papers be na da wani. We kwada. Inchi me ho. We ya brabo. Ana oba ni di awreho, oba ni su. Be me bi su ha wo pokro mpese obekofie. Entokwa oba ntokwa pefo, ena me fra wo no amfa, ena na wana gyafo no so, be se me mfra wo nia ba, be se me mfra wo nia aba wa ware e den. Wo pentokwa FM. Marijata. Yen question be ma wo. En yen command be ma. Se bibi mpo na wo mpa. De nyame nim de be ma ni hia, e respect, ena wo de beje wa de. Okay. For respect je. Oba nso yen hyano ye de wodo. De odo. Ene pampre ni akrokro. De be ma nani agye ma ne tima ye ne de. Okay. No wa ya ma na so de agye wo de. Eti be ma na oba no nso hu kwa be fa so respect na ana no. I'm not feeling like a ken fa je wa de. Okay. Okay. Ah. Okay. Tata Lester enche betru ho. Oh. O frena frena da sebre. Ah. Me mama ba ku bia. O kam ya ka Da sebre. Ai. Obrembo na say. Ai. Enu anu munyimani. Ah. Me kura worry over 20 years kura na pam. Say ye kai because ye worry me 20s and me worry. Wow. So what I say. And no so no ye early. Me fan say late 20 to early 30s. Wow. And it that time ye na ye young. Ye di ho agopa. It is sometimes ye 20 year kaka ya na sere. Even though ye gusu edi agro. But they are Mo de mutiri ye. E dey tiri. Samo no mo amre. E dey tiri amre. Mo amre to say de ebinu mo kwabre ye nanti mo bo ansan. Nti mo kaka ye sisi so. Ah, ye kaka ye tese and him say na ona o be hwehwe me no. Na wo kaka ya na sa wo kasa na enam so be hwehwe me no. Enam so do birthday na me wo fufo bro o kasa na me de mo hu se me aduane no ha. Evei nkobo bi. But no na me ye ne gie. That time na me wo Tech FM. Na ye pon na wa be jam me na ya fa asoase wo. Na akwakoto ayi sa abo wa confirm. A confirm me kakra wono otoma me a ye nam kwan no so ba no so oni ka me so ni ka ye nam fam ye be nante abonkoma ye be dru fie no me nam so gya ne kwan Anansi akonya. no so gya me kwan okay nam so gya ne kwan me so okay udi kanko o se da bi o ko me so okay ubi nko bi ye wo ko ase obo se me gina ho na bo se me kwa no hwe machi saa o ti kodomu ano nso ko me so bi kwa na afi wo ko fato so enu antwa mfiri so na afi wode wo se enti woman ye kaka na msinti na ya na ugina ho ansa mpese me hu so wawure fi ansa mpese hu so wawure ai mo afra mo ho no we se kate no we se min kate no we se wudi kan o se da bi wudi ye wudi kate wudi ye oh aboje se min pesa me se wudi kate no aboje me na min pesa o akosi wudi wo kate no me se da bi na se na wudi kan de ofre ne kate no na no kwa da ne nkomo yes cat ko de o kate ko no da ne nkomo da wuna di kan frame da bi wus na di kan de ofre ne kate no da bi de ye frame no ne kate no ya mi mra ho so na 30 minutes ko ye nwie Entina tako sui ba e omonya ba bia tene anya ba bia tene free night course yi so atiase mu patrol ana mu ji mu ho aware ba ko ene wen ade che ba me fadwuma ba ena yen okuru ba ya odo ene na adwuma mu te sei obedidi yi kama osu fadwuma ba ya odo ene na fie te sei ene wo ya aduane be wo de wa ya de aduane a obo me de media ma me ho to me na mo de odo atena upie ba ya e de na waye nkora ne ho no e de na waye je so won nyine ne ho ono so pie ba ya e de ntina me frɛ wa amfa na da ukuru frɛ no amfa ntide wo yiro frɛ no amfa ntide last one ma wie se wonya hu se ukunu ana wo yira da
na ne nimu nya kono ane chese fie nya ne de to ne ni ese wa mwe o mene wa pause sorry ko ya wie Oheneyere ka de woka na fa nchiama nyame ama me breakthrough menya ka foforo menya fie foforo menya adwuma ye menya kunaware eti ye focus on the tangible material things no good but enkwano ni ho a ka no ntimi ntwi ampa eti ese ade nya chiwa ade nso chiwa message nyankopon e kan say I'm not done with you yet meni wo wie ya there be etia because nyame onye God of waste on waste time and won waste life on sebre there be oye investor or a good investor it would nkwane ma wa na eche say there is something in you bibi wo mu a ebe ye nhirade ama wiase ana ewiase wo bibi e de ba be ma wo enti ade nya chiwa either say wo nyame ba be fa wo so no ye nhira ma obi ana say obi be ye nhirade ama wo fantastic enti no ade chiwa say wo ma ade achi me bi me da wase men sheni mu se obi be ma misika kese bi obi be toka bi ama me fie ana se mi koshia be ma bi ama na dom yansa na madanya me sometimes in ye more valuable in life no eya ye mu ampa the gift of life the gift of life me say de bi me ka story ma me bi na baba akopɛ akola yi yare no tam ne de ne call South Africa where a doctor for then so say I beg you sika bi amupe bia matia save my daughter for me save my daughter for me but at the end of it all no akola no we akola no wo free ho eti akola efis enkwa no wontimi mfa sika ento enkwa no ye de sika to a enye ye eti sa blessings no eya moma ye nnyam mo waseda no so ewade me de was emfama me humi eno nko aya de ka wo kasa me ntua enka bi ntimi ntua bida se me call ye me different me fibe mo de me call ye a wo san de me bae no odumfo no omobuohufo mani sododo enti me da wase eya ye nhya sane ma no enti wo se wo behu obi na na wura ho wo obi na wo complain wo bu san se de enti na wo complain a ai menya 35 years me nware na wie school me nya adwuma nye me de meti we mani nye ene obi agya me onti da bia na ye show only the tangibles ye betimi de yensa som anade de be but eya nne no so wo pese nya me bie kwa kase ma na the tangibles ne ba automatically focus on the intangibles Lord, thank you for the gift of life. My gratitude no so. The first thing, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, man. Oh, the beer. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, me da say. Mitimi ko Johnson se wade me da was metimi Johnson. Mitimi jam me name se wade me da was so timi me jam. Mitimi shanta be se wade thank you for this dress. Obi fa jojo. E wade me da was atade a wode ama mi. Obi ye naked o. Entade na bu mi so me da ase. Me shampa bo me se wade me da ase. Me betra me come say Lord thank you for this car. Ampa. What's that trotro me wade thank you for set menya trotro atena me metimi atua. Obi nante. E wade me da was se menya taxi me trim. Ma wasida no so complaining ne dose dodo etina ye hu nyame ni monyam no ebi se wonim the secret ne say was God inhabit in the praises of his people onyame wotse na ye yiem eti wo mudi na ye yie ne na seda ma no no obrempo no na o sifom eya manyame sifom enne manyame sifom manen free na hiniemu na womra environment ne ba bia wo no so what thank you Jesus thank you man let God come close so officer maseda no so na wo metna ho ye wo atmosphere bi wo ho a eye nyame akono eye ne fe wada kro be sori aba but ono so kra so wona he never sleeps he never slumbers create the enabling environment for God to move asedani ayeyi wo bafu na wujare ade me da wasin so ya me di dware ayayaya mi ntimi monsuo e karamo safaya bata ama towns na ba no pay ade me da wasesem na me odi ama me di dware obi anya sika ntobi ayeye nka wodi o na sen ka wodi woni me diniye you have done me well and then me pa about me say you have done me well not because say me maware ntia anya no not because say me wo ma no because say me general manager ma Sompa Accra enya nu ntia me de nyame ase me de nyame asimpo say na ni kome ho me de nyame ase say o ma ne do baba akopɛ ebewu ye e de je me nkwa anu ntia me da na say wa hu menwa babia na me shadow babia na me salvation what chiama kanyina ama me na me sese me wu me na me ye diboye ni me na no sese nka ye de me ko sai asemia no so na so
adesimo je be hwiegu maame me na masena me yedai me sa wo eternal life if so de na honhom ba be hye me na honhom no de betra me mu ntem de na rase thank you said the indwelling of the Holy Spirit everade me da was say wo nya me na wo rempa me da everade me da was say me di free me fi be mu aye nhira everade me da was say wo aye me tire na wo nya me tuo me da was say akodie bi e be sori etia me na renyina me da was say Yehowa ne me hwafo hwiri hia me everade me da was say me hia bia wo de be ma me da was say wo ka me hu ntem nsuro me da was say de otemi mu no was so see you say me da was say if God is for me who can be against me me da was say wo beto me puno e wo matamfo nim me da me say ma was da no so power of gratitude and thanksgiving it opens doors it opens doors that nobody can shut the bia obema watamfo abrash ade na tu no nim say wo wura be ho mo complain and so ade na tu wo say wade mentiasie de entia we to me nso me da was say because it could have been worse. That girl is a daughter of God. Nyame ni kuma ho pa. Oba wa ma wo. Na wo treat ni sey esa wo ya hweye. Entisa edi ene be yo ntie ya hweye. Verse na me dia ma wo no. Oheneyere Yeboaa verse ni so biem ne ye nto aso. Proverbs 6:26. Mame. Me no so de client call bi aba ha. Omo se say. Wo say mema no so bi su pa wa mo yire no munti yen kan se we ne ne na ma de na aba na wa se o se ko na ba ye no ayo se o se ase ndia bia ne ye ka gu mema no so bi ka bi ma mema ye ka bi ma mema ne da ase energy na de ka ma mema energy na de ka ma mema ni bi o ba cha wo read the Bible a what is say Nyankopon abo be ma se widow wa bidinda there be all can widows. What was our question? A dear Tina ya one cancer bema neither wu, not the bia or cancer where a ja as I you couldn't edema or bar Nikunu. What is he about Bembe be? Our Bible me say, Yankopo can Bembe be and neither wu was some our Bible muda. I Yankopo say, Sabeman and Mimi Yakuma Sabemano. Debbie, what is what can we do? There be any video no kan but see that's a mommy as start to school no kakra there I didn't say there be or can the fatherless because when him say my mre esa body mu nyina o ma de I will be otimi carry nsa boso me nkono nsa yo obi otimi bu nsa boso me bia mogya tu no boso me bia de we nya mesi share ma ntese mema be ba sorry ya na woko ni homo nsi nya me woni mu nya bi oba okuta nofo baby wotimi beti otimi akoda timi dani yam 9 months na wako hospital abani nema me yi akoda no ye human being life it comes out of a woman enye a man mema yenye pew mama just say man say what a man mema ne yenye pew what men can do and dia dia woman wa kanye dia nyame aka mama your friend is 1 Peter 3:7 was likewise husbands live with your wives in an understanding way, showing honor to the women as the weaker vessel. We point to na mepe. Wan kase be ma a weaker vessel. Ye mre ewa abrabo mi asetena man kase ntine wo say e mema ne ye ntena wonim de kwan so eni nyansa kwan so mema ne say mo den mo ne won ntena nimde mu saara se oyire ne ade a ne ho nye den na mo ni woni se won so ne mo ye nkwa dom no adedifuo bi wie Oheneyere Yeboaa soma ye la ti bi mema ye be kamo de we do so to panu sini sometimes it can level and ka ubedru no nanka wo soro pa but ebia baby a won nti we comfortable nti unim se nkeye enka do tri ni man ka be ko higher than that anya baby a ugina ne ugina ehiriwu sika ni ande be ye japade na ade gba etimi ma wo yare devil need access to your finances enti dinokura wo so waware okay the marriage bed shouldn't be defiled dinhuni fornication or adultery ni na anye because onim obrimpon oba baako sa wo say wo ni oba baako betena na wo bedi ni enye adwuma da famu I'm telling you oba baako sa wo say wo ne betena na wo bedi ni sa bema sa Bible say wo ye husbandry wo be na channel no enye adwuma ketwa eti nyame pese wo be take the focus from A yakobi so
Now nkwa was a responsibility sa no opese ba ko no because onyame nim so ba ba ko kra no wo ye adwuma kese o ye o evolve o dane na do person do enti na wo ani tie sese wo de ma no no mfa ma no na de kwa bonten sika sese wo de ma no no mfa ma na wo de kwa bonten ebere sese wo nyama no wo nyama na wo de kwa bonten enkoda wo fie na wo nenam eni se bi adwuma ho na se mo be ya fa ho di da bi onyam fa ho betu ya so ka da bi eti ebe sese yenni no kura waware odi no kura waware se nyame wo hyirawo so wodi no kura e waware se na oba no na mitimi gie ade yi erade hyira me kunu ei oyire obi na no bia na oto nhyira so erade hyira me kunu ei be me de menhia na wo kai obi a na nani ne tim ye ne de na nkola so bom paye ma na nkola insu so de gia be fie ho ra me papa ma ne nyesika bebre de ko na because ma me papa e ba na emo ni anwanie ene ye ni bia won fansa pan me bi na wo boa chese wo fie no ne nkola di agro ne ma mi nkola no so de omu hu no e no mo de bobra mu hu se de papa insi treat wo be no mani age ba obayi ti wo da bia no o kai wa no osu Eradi hu me mobo eradi mi kunu eradi mi kunu hamme me ninje ade chene ya yesi woni we foforo nam ha ade chene si we foforo ha e kom de no na bisika no me se embe bi Oheneyere oba bi frame sante akosi kom de me me kom madjuma na me ye no sika no sua me kunu nheme ba me gidi se opeso ye sana me bo adwaman but me nye da me ho kyere me sta kosua me ho kyere me but me gidi se dia wo di mani nyina na se me kwakọ bo adwaman nanso me nye da because madwuma me ye boso me so 500 ye de ma me 500 Ghana cedis Ghana ha Ghana 500 Ghana cedis me fa ka me nkom na sika nyina ansa ene wa fo ba foforo no ne nam o se kom ti me ma o se ma bobusia twa me ho hia na mako eya na mema ne bi wo ho mo nim se wo yiri su na ne so pilo ana wo sum yeso ana sa wo mpaso na be ma no sa beda so ye no mema ena so oba su brebia ensuo ene enetie benya contact bia no eye duabo kese ye Apam enti sa wo mo oba ni so fom na se bia wonti wo ho adwendwen ti na eba ne sa edane no me de ma bata wo mo udua se bia ensu asemesi ana so obenti ana nyame ntua wo kana so ni so keke ya aso fom dotie mu nti no wo be hu sa akwakonya sunsu aso bo ne wo so no obi baba obi nia ba efo bia so baba be wo ba nti wo baba obi ya na se be se ne kunu treat no so wo ye be ma busa ho se o baba no se ne kunu treat ni se de wo se treat wo ma me e be ye wo de e se obusa ho sa question no ansa na obedi anya ai wo de be ma busa ho se wo ba ga na wo pena sem no se de wo se treat ne ma me no se de wo se treat wo yire no se da chi bi wo ware na se ne kunu treat ni the same way na be da woni mo tie be ye wo de me wa fa ase adwa hurut kura ye me wa fa ase kura no so obi ya ne sa anhwe asa ni pa kura anhwe yi a na se de wo se treat wo yire no enti sa wo baga no ofie na pena love na se so o yire no so obi baba o o yire no so obi baba o obi nia ba o enti se de wo si treat ni fie ho me se oba bi o se ni kruti mi di na tam hashwes di na tam de na sin na di na tam de na busuafo nyina che se be ma mu cross ni pa ana no oya na wo be ma wa no oya cross ni na de kamfo ho se wa no oya ti mi di na yina tam won koda na nim na ebi ko ma kwame nko akwale wo fie ho anim ti oba na tam oba ne toa no osu saa ma me sa ni ba ma wo makom de wo yire na wonye sigese bia wo chi bi ni ho sem medwe me ho Mọ́borọ̀ wa omade hye na munyina mo ase na yensan mo atena se biem enfamra Sompa 106.5 FM Accra so broso se Mọ́borọ̀ Asem dwumedie no wote ensemo ahodo a enne edabema so wa bra ma me akosua goaboaje akosua enhira de nyame ehira no wote mede efutuo ni atene nsem
etimi ede ama yese be betimi de ateneten ya brabo ama bibia nso awie mu de ama yen ebreda wiedu se Oheneyere maame akua Yeboaa asia mabronya meni apamfo nkaye no ebetena sena de etoaso no yetimi ede asom wo kai se ode hye nko anante Apam Dadaa ebomichi dom sanso na Elder Jeremiah Simpson enso ekadwumedie ehu St Augustine eboa yen maame afra force nso edi muntintiman ena yankase brother Tony so ohwe ama sound no bibia etimi agina na kwemu ansa na boatati abetwe so no mabada romant no yemfa sedama endpoint homeopathy clinic pache ho eye ahotofie wodi wani chiremu ewo shell signboard spinters kwano so akraha ana sekro no mabohia kumase na watimi akwakwagye ayaresa ewo prostrate nsemo enkoye ho be ma omre yo no komiemia wonchirewam ewo endpoint homeopathy clinic na bibia entimi njina so enfama enu achia wo ho nsemo wotenete efiri ni pedua no wutiri so ekopi Mọ̀borọ̀ no bebi biada atochema se yen kasemu no anase widie ni mu na anase akwa ebie mu no wo hwe no watimi atenetene di amao bomodia ne doctors no entimi entwetwe nkomo e wo 0244 867068 ana 0274 234321 na Hajia special local foods was say aduane pefie ni wo hacho atomic kwan so ben transition bomodia na ene no nkoto kese wa bra wanya yie bia obeto nsade afred dom amo bebo uchidom ebi nso aya wade e na wo wade ebi wo nso so krampo na nyame aye wadom ode afibia ka won fie ho obi wo kra wa graduate watimase eto da bia wona wo koja wo no e wo se wutimi ehye wo no mafumu ma eno ti bomodia ne no enkoto se ye nananom nhie mudie anase nsafo aduane biada wo pe no Hajia special local foods wade be mawo na bibia awie mo ewen monyam hye mu 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 Hajia se nkancho se wo ye adwuma wunya bre enkwa abonten koto aduane afrema ya media atodwei ana se ubetimi ahwehwe ne wo social media handles no so na watimi ama delivery guy no e de aduane a wo pe etimi abreo time about center se nkancho se 3D yade no enne ati atese papa entina se wa abra Sompa FM yabade ama wo na doctor otafri your pambo be man so echese ne nana edro ya wode ema no wanya semenkuminya kane edua so ena wode asie no nti no obo de ro e wo Sompa hade a kire wo se honam nyina ye obo wonu mu ato wonu mu ye onwunu ntimi nti bi ni waposo nkase mu nyina ya wo ya eto da bia wo sore kra na ya asem wunya time heba Mr. ne bia TIME ebeboa amasa ya wo nyina da etimi efri ho eno echi ne so no time hhaba Mr. Capsus no wadi aba eyema ne memedro ojonso asem nkoye ojonso anu ase hyehyew anasa obememo hyehyew obi wonso krampa ne jonso na nheda emma yete sekane se ne na esitie no ni nyina da no ebetimi aboa wo 0244417669 Dr. Abano no ya frɛ no pedro ni bieto atonwa ono obekasa no wadi bia bro baby awo Sompa 106.5 FM akrampanyi force enkancha wo se ebi awo pe yedwade hu nsem emise biada etie bia wo pesa wo ya announcement interview bi pesa ye granted ma wo anase bi mpo na pesa ye bo odwaton de hu dawro ede ma wo ye bo ne da form afidie ni duro akire na sene ye sai ne syndicate no me ba cho ye bo odwuma hu dawro won kra ha se no no brekro na tachimafo ete wonka takwase no mu a enya ade a wonso no wonsa ebesi form abane ne ye 0531 886216 0531 886216 Sompa FM Emma Aketia Palesta Company Limited say yas toothpaste ni yas toothbrush no de ama me pacho seploye num kanka me pacho ne to nkwanta ya pai ya na ese efre hyase de apo se anase atwe se a ebeyi sa empampan kanka ni nyina sabi e de afri wo na bibia so etimi awie mu de na empanyifo se nkancho se wo pe ensemise bi a eboro mi de so anase opese wo ni wonum edidwa aba obefre no 0501
619-588 0501-619-588 and 0501-390-338 na wetimi aje so enyumeko ya da Roma na ewie wo mo ebo ye chidom aboya donten ama yetimi de Mọ́borọ̀ Asem dwumedie no abawo akwan mu ena ye nsebre yenko na asem bi a eda badwasrede ai ebi a kire wono madwe e de afa ho na Sompa yetiefo ye se enya ade ye be ma mo nso no afa mo kon ho ntini yenko na yentie wo ba bi a wono oso one ni kuna bobra aye ajapade ekofo obi aba na abeboa yen anase wabetene mu no wahwa amaye na eduru akire ye mpanyimfo ka se papa yo asan no ebi ena chese esie yenko tie nsem ne mra sesie. My name is Canada have for over 15 years. You have to see a more my juma a cuckoo dime baby no Ghana. Now by quiet parts no mono. I know my penny moving at now. Yes, dining in just see a boss so it's me yes any puppets no. Mammy been a bar, a best rest, see a man now on a besher a dime hole or besher fin so mine. It's missing like I say do proper money beer, right? Mammy that's not dime one me up so we are painting move furniture bibia, mammy no will be into the if you need agency into no. And I'm saying a crumple your buy, but now my indeed 3 months near Sako and pursue the finish with my hand. Into the mamma and name you could offer CB and it's if you honor. Mammy, if you only come a my, a baby back again, be as mamma, it is on 1 year by your fun to say, yeah, mamma, but so me cry, say, Chiana Kaka home. Now, mammy, nephew, or bear says 6-7 years. Just say, no, Tom, you're so toy pie, you don't need Simbia. Now, we that could be your friend or say. The owner sell never penny so at me as a 2-bedroom be as a new site baby. Into no on Passada I never say basa one could never and ban any intimate cohon any and tantum. And to said your bets na didn't my no our share so my now or perso cots now no ye man a banner. Now I'm quite one never caught into a pair cho or near bonnet so any upon any mum or sir quite said a baby pet and a musini no basin a name on what channel if you hold near ma any dear baby added that and son or bekwa wako. Into my 3 months I am fan pe obi na ombetin na name na ontimi nko no koto na brabo so e won ne bane dan na o sinim. In fact I am enemy kunu ya pa because this woman we didn't know so between my penny so we felt like we will to cry we to akohin but inti yaga says I did to nanim sagana ho yin obia enam gidi a yewo ewo ne munti no ono wan hu so bi ani je ho so obehwehwe ye kama prapra ho ayi hu ya maya ye ne betina ntonkopo obi no fa besina ne ampa ye owa no obefre say enya abaya bia ono so ti area mo no ma ba bi obedan ho ayedin ama no na osu abato nsasa obe 25 years on sheda nim ne dia but area mo no na kwaye say omuni ni mo ya manifonti no obetimi ede adwea ma baba wa no na wa church ni fie ho ani so na wa toto na no hu say obetimi atena ho no ma amane kwa betena ho tie ma no kwan so on dis adwuma de ni nyina na de besi bi nka nche ampa ofre da ko biem sa aka chese baba wa no betimi atena fie ho onye basa oni kunu oni ba ne hodwo obetimi atena fie ho aye ho yi ena me kunu wo fa so so eni di nkomo no hu se o ne hu ni asem ena e ma ne betena fie ho ne ja ma me no eso kwan kama e ma ne koe ababa e betena fie ho ne hu ni asem ampa ofre ne de bia ya se osua dwuma okọ na dwuma mu anase o fie ho no ma o be ni tv ni ade te adwen se ono so ya de ne beto periods na bosumi bia kakra bia benya bia ne e de ama no yankasa mu pa de menko Ghana nkoku ababa ona efi ada mama ne betena fie obe na emu mu ne mikunu na akọ Ghana be mienu bi na mikunu akọ Ghana mienu ya mekan de tosu mienu within a period of 2 years oba me bisa ne say ababa ona otifie onom no ogidi say obetumi aboa eni fie wo hwe no so ogidi say ne hu ni asamanya basa so onye basa a nice girl ebi kuna aka ne say a nice girl which I didn't have a problem with margin crown ko na when you di bonya wie ya mikunu fasi ya no frem no se mama pese me no di nkomo bi na emum no so ka che ofade a me ti bi no di nkomo bi ya biem asabia me na mse dia dia ofade na dia no se menya ne hwio ba mo ofa ba na nsen ya no ya ni miti fi he na busuafo abafi ha mama besi nkonya na eme wofa edi nkomo bi me kwa menti ase misage ne se de na ekoso so a osi anfa me ho enye bibia
Because na me gidi say bi kwa opeso otu ana say bi kwa opeso wade ntina busia for beda ofase. Asnan senga ne kasa mu ni ye bi no so sore me so ne kasa no ahuja no on na ese no. Ofa so ba no, me so me de mani atofo mu say. Ofa ko ba bia na baba we yo, osini front. Obafie so ababa no friends on be sha dem a, obepie ndi say dia no pa. De mani atofo man say, that is not how these things are supposed to work. Into the mama me dem into me biase. When na me kunu ofase no o chirimu ye a. Was one in an area hono my job boys say jeje nyuma no mapia bonte na makodi do won komo. Ana ba ko ka kire se he wo. Uti fie ha no munim de koso fie a. Na se de ade a. So wo fa bi no ba na nsia no. Baba wa no ni ti fie hono. Ne boy bi oni ni di agro e wo area hono ma no. E keka se wo fa no. Waje ne girl ama girl no kranyem. Timoni enda from na hwa baba wa ni ye bi ne hwese wonyama mpa. Ko so wo fa de bi enim ni bia wo sine dan nyina no ne re na ba. Si ababa wa ne boyfriend no ti neighborhood one no area mo no keka sansam no a omumu bitiye no omo yo madwen so omo for madwen ko os papa no omunim no obu no ho pa nti we na mikuno fa sisi e ho ne besi so man say fa bai second one ni nyina baba we sorry anopa odware ya no fa kase wo pia na ko sika front mbaba enwumre pa chese so de bi kwa na madam ni baba mo so amani bete no e ko ko baba wa ni dem no nda ho aya na me fo so bi kwa wa pia ko na dan fo bi ho Kebetwa no pano na wo pie fremu of adem na wo ba. Iti na fayire we de mesre wo me mpese obeka se du bone anana minim bibi na man kan kire. O fa so me fere no na emom no wo de minim se me ka kire wa. Ti me kra fere ababa we ya me kan ho asem no ototo na no ahwade. Pa me kuno fa si kasa asem wo hye miyim hye akasa. O sampa me so me dwene ho akosi ho se me kunu bai na bisa sa ababa e what sen na na yet sen ni so be me sen me kunu so we nice girl no ho fe pa no ho fe pa. Dan ka bibi potsi bia amfa ge hu either than or a nice girl no ho fe ti mama dwun ko si san komo no so me ka che bi ko fa san san ye be ya ma ne mbo ababa wa na mane so ago ne ma be di san komo no on kana no ntum no fa da ni hwa de bibi bo me ka nche me na mse mi kunu kwa wasa ba Canada ha on te ga na ho bi ntimi nka sa chinchin e tran yo hu ye na na sa de watene no ana ekoso e mo me frɛ girl no me frɛ na mse maame uni me da o se mama Debbie and am se free sa me frɛ adwuma betina me fi ono maka bibia kira ompeda osema ma Debbie and am so what to say pese me tu ana some pese me ma free on man oso mama mpacho Debbie and am say na ne de na koso fi ono de metete no mempe nti sa de am so a manimbem kra young lady ami hu da nti me nuni asem bia enya meka sen kra young lady ami hu da nti me nuni asem bia enya meka say endi be 2 hours nkunu be fi hours boom adinti na makofra baba wan abra mi kunu kura ma bona mane sa ma frege no se me nkona me nkotia ge na frɛ mi kunu abon ma no won no za ka che ne san nim asem ko poten ko chichim che mi kunu ba mi kunu ka cha me se me ye ni nkura sesem pa se me madama me mesi me fie ame ma fo obi adwuma so on bet na fie no mu emi timi nya kokudwo me fare no ebisa baba wan se ya na asese na me se den o se me ka che no bas me man chiche bibia ma che me ka che se wo tu ana mo bi na zanya me de mani di echire me hwe no ebe ya wonwai ti di enkwa no be ka kire wa ofo se me mi kurasin me kunu so won de wa ka kire me baby a me de kono emboa me nti ebe ya me twitwa me nsem so baba wa no so nya de obetu china ababa wa no so nya de a oba betu afri efie na me ne wasi no emu ne anase ochina twitwa won nsem so wo kurasini ede ebe na si sekire jamase a ametu mpan ana eye de ebe ade a se me ni me kunu te wa asomdwem yetu bata akomia yani etimia befie abeye japade ye de maami bi atenemu a wahwe so a ye so maami di afa ne se ye maami yetua ne ka ebre bi so ya maami no ka ne be ka se wa ringi me se ne baba me bi nso so esi pie mienu bi e wo new site bi nti opese okohwe na ne ba na ni badan no so no timi wie nti omumpe wo bi a ofiri ho no ba behwe fie ne so yes ya ne maame wa na wote we ni mo bia wo Ghana wo ye good nti no pe obi wa pa baba wa bia enso aboro no wa yete sa do ma ye enso aboro no ne ho ntakra nyina afo onya ba bia ode ne ti beto no benya ba bi ye kama enya kwan ekosua na adwuma
na so mu dwo on high dan ye say tua ne ka monthly afi de be ma ne fiama no ne ba ya one na etwempena ye mu odin amanyin se kola piem Jerry pacho akwaba yenua pacho ahun ti sen amia dum so ye onyankopon ti wona wo ye elder Pentecostal there be America me project mo sorry no ye nyina ya sorry enti ha fias waka ni ye nyina ya certificate ko na akoy e ho na me kwa sorry aha enti mame misa me ya na metwe ba o me ko enche mame misa o se asem o esesen e na wo besi aka no mame Yeboaa me da se ye nam sa kon so atia yetiefo ne ahwefo nyina okay arabo misem ni bi wono ma ese ayare ho kakra and it's a utia I think behind the scene na Apam ka se bema de anka osiso a wase de se obehwe bebia obusuafo beda oyere no mba wase de na mo ko du mpempenso bi na se oba eka se de wuye ipese me boa one ye ya na che se ye pa okay and say omuna wa kwantum na omuna de omusika abum na ode abase yemfa nye japade ne japade ni mu no obi hwo mayen na meti e krampo no say lady na o man betena ho yin krampo no omo hwe na afedi omo de neto monthly pays of which a good idea okay because na meti audio no with my many de na o kan ni ade ba wanim kakra with my many de na o kan ni ade no na me bisa me say eh and then because me who be da hwe so mame when you be bounce no no de ugina court okay enti say you need to pay rules na ehese eyara ne kwan so da chi bi no one na ama metwe manso exactly then ye de me so ma say wo ho bia no me brain na no bobo so ma wan ka man hwe so ma wan kwa ka krofo ba be fa na nka nkofo kra ba be wi wasase ni bi ni ade okay enu ti afei na obi a wadwene wo saa na ene anka ababa wan de anka onye mfum so obi ayo meka papa ne yere no na wo obeme waba Ghana unim so obi a mo employ no na afei uba no waba e de obeye na akoye bisa so na ohwe suban na otisen ya bisa suban asema so no wo fe pa o nice pa ho fe utie ma me no so sam mere no ade na click no later no information na click no wo fe pa na je say nkanfo ni nyina se ne na free baby e wo baby free na afei akodru baby a che say oni no afa yefum na mawde mami fancy a isa say ye be discussing but the point is there adiba ko a eye na me kasa adiba ko a edru baby a ye nim guase pa ne se be ma enwanyamfo a only house help and I say obi a oboaboa wo fie na wonene da bi wo krapo na enye oba no krapo na SADC papa no obehu se no se na oka no ho fepa no obehu sa no na ye se ode ne ho eye de ben e ka no amampo obe sa de yi a amampo no be sa de yi mpo no anya wo se nkita hodi a meni no ababa wo edi no membo me ho ban okwan bia so uni ni kodi nkita hodi no enye that one there yentimi we don't dispute it. What I say, we don't dispute it. What I say, yen dispute no. Na uni na ada unprotected. May your argument with this side to come to the point where ababa wa nim no wa beto no ohwe ofie wa beto no na no nya impaso agudie na wan bo ho ban na afei obekọ back na oyare a fanse nyin say amba o unim no be bia o you don't know how decent nipa ne ye na ne na be hia unprotected wan fa nyin say a na de yare akakoma oba no what I say nti say eba ni say wenum bi ka ho na ya e mani bi o ma hu person bebo amema no
ana me boa afraid the what mase me say wo no mu bi na me say afraid the what mase nyina so ho a sesen e ya na ka ho bi nti na ma no efi aduane de mo me di me sika beto mo am ye di ba se bi a me di me sika eboa wo se ye no obi wo ho anka wo se mienu ye ka bom ne ye but ene ma bi se nti asa da na me ka na me say afraid the what isudua me say eye at a point but tie yemfa ne say mu ne japade bi ai ajapade wo me na asem ne ye ka nti yen ka na ana me da wo so ka no na me yemfa so me say obey but the point ni say all ba no mo japade o ba no oyere amba bi na nko a obaye which means that so tie o also about 2-3 times 2 times me susu krampo say obaye krapo ancha no sanso ko baye because onya bibi o dan ho okay what I say nti na me ka say nti we no bi aka na ma ne no bi nti me yi o makoma mu emboa emema ni okay nti ye ntu ye ho fu wo sa kwan so but ye kom no ye beka bi aka ho it is too early to draw conclusion nti ye ntu aso mate obefia mame unu abe ma akasa oba unu aba bi na asem wo ya to no ne say se fa ho say put yourself or your legs into her shoes. One wa worry on you kuno abobrise na bibi say atowa. How will you take it? Mame ebe me ya papa. Oba na say be ma no eba abochire ho a ototo na no fa ababa wa no ho. No bisa ne say what is saying. Go na ote asem no ho popo esa kwa na nyem ne den de okwhye no no. Beman de bufuo so na de busan ka chene se oye krasi ni didi na tem. He was never remorseful ade na waye no ho. There's a question mark there. Then e bema nya kokodru wo ne bone ho awaye. To the extent say won hunu from so bia e den e wo ho. Say he feel he is the man. Onu na ye bema no. So you have no right to question me about what I have done and what I have not done. Then e man sa zeal no. It can be two things. If a man is not remorseful, is it that say Obana say be or the drone na aje be man of something and say wa committee. Okay. Or the Obana on the die and the drew and I be man intina ama wenya kudu on yirenim. And na say Obano duty be wa wonye den. Wonye and ama be man nya sa kudu no. Because or first one or call so Obana no ho fe den be maybe say be o don ya na bibisa na ne bibisa no won yin say no e bia my am so no fa me he will be remorseful but he is not remorseful. There is a question mark there. Mommy BBSC there is something that the woman is doing now. Be man won pe but on to me kasa enti young girl ne de ne ho abete was an he feels okay. Afeme ye obi etuaka afeme ye ade bia eden etiao. So I feel the woman should check herself. Ontina say no mbusa no say what have I done in yama we ni na eden ACC. If she is able to question herself where obahu ba ko mienu miense bi kia ne ke ebekwa kwatali ebetali amane answer bi wo ho because I don't see the reason. Ana minya be mameboa because Asem, why should the man not be remorseful? Exactly. Question now bisano is a deep question. What you say? Ebi ono asa na aka no obi ono be na de ana say me fan say oba no o sheda di ne huni ana say be man kra ne kodomo obrucho ne koda otwetwe ne ho ebi ono on ka hwe what you say on ka hwe and you see say be man kosa state na one share na dream free so so I feel he was finding a day not or per a day be the agina so yeah na dream free so and I feel so no in fact very good analysis no I know and I feel so no ye wo nkwara ni bia omo ye nkwara bone papa omo ye nkwara bone say wo be ma no wen gina wanamon so ya besa wase egufom ena nka ka wo se wo abuchiri ai ena obi okra po na obeya ma ode ho aka no ode ho kana na so ofanyi nsen ya onim se ya den ya 1 obehwe no number 2 wo abuchiri wa japade no onye wo ba no ho aba beba
nti eden akakra beba ejapade bi kura wo on pa ne nsa be de be ne nsa betimi aka but it is quite unfortunate say ekoba ne sa mate afiafo no si mame na yenko apam mame there is a question mark wo ho se na me kan e wo ba no nti oba no ntina se won fa nya mpa bo mbusa no ho won che be ma no ntina se asem no de ya but so che be ma no ntina se no obusa ne nsem bia sometimes you have to be a fool okay to get what you want. Yes, on time so far home Brazilian then any bear man in casa idea be a wire and one country no because for a man not to be remorseful, mommy, it goes beyond so many things. Thank you so much. Na fear for say and out in and can Yeboaa Apam Dadaa abem ansan na tie for no so abem bi na mame nka se emema to da bia eya na enipa nkasa na nipa ho fono yen enu no obi etina bomo dan kromo for 15 good years e wo bi manso fa ne se Ghana ha krampo na munyina moti 15 good years no enye easy sa enti se wonya abaye bi a ofise ne ho kwan da ho a e bi kra no oba na nya ne bone bia because omotie no omo nte ne bone so and I think senka omotie ne bone kwan so a e bi anko oba no woni ni nyina da enya adwen cross e bi krampa omo nsampe wo bi e man meten again brama me nya da young lady no because of 25 years wonyina wie see the na ba betena ho no enka oba ne nya obi a me fa nse wo ye oba haja wonya e bi anko beka se wo mpene so ba be ma na ba wa hu se onko abonte ma obi ehu no efi akokọ obechi na we ye woro bema wo mu ne ho ba bi obedu bia no awro ne pants Sompa FM na wo bu nkotoje on select na onwine se e bi kura pa abaya no ono soso no wo de mission bi nenam because me manya fiat nem boga ne yire wo mu nsa ma ha wo ba soso a ne yire ne nsa amabi eno ono nkwa na eba na wo ba first one na bia wo sheda kura bo ne ho plan nti wo bekọ ni mu wono ene wo te ne hweye ene wo koye asaso ni dem oba ese kro ba no ankyire mu ankosa ne bo betimi abasa no oba ne kro pese oba bi nso no be ma kan asem to na so mu se bia wo twen na me nkomra nti eto da bia wo abrabom no eya na sa ne ma ne bi nso etimisi be ma wo ho kwan se wo fa ba bia wo pe e wo na adwene mu because enye wo na obeteki decision na dia mana pam mami ma wo mmemu na miwia ya hwe ba bia ye bekọ wo afrefo no so asem ni nie asem o mami Yeboaa ma memo wa mo ne na yatiefo ase ne ya hwefo papa no mema na kose o ma papa na kose ai adai na ma na so bi ma kose na cha se woni ukuro se on kafra okay na ne niema no na wanhu ne hyehye na onu ukuro se no wanya kuro bi sana ma ho bi pen na ma ho bi pen na me de mitimi hye me ho so okay na se atwem na so edu ba bi ana asem bi safo hina asem bi pono edu amanfo so ana yakaya no wonderful ma me nche do de do yie pa okay anti ama watantra hill all right mana muna ma wala eno mama kan nyina serious yeah what is written is written mama Yeboaa die si ye no eyamfonso na enyaba afonso free white side abrofo ka say to err is human but to forgive is divine emframa abone nemu ebatani pa ho nemu nsa yamfa nche pa na ginyame ka wakoma nyame wura mu ansa na watumi de ache eda kan bi pa na menu afia nso aboso na nso ubusa afia question bi sese nka ono na wo oba na mpabo mu a na ne na hye ne mpabo mu a na me nso me de hye hwan de so de me mbisa wo sa owo no ye oba na asemato no na o kire na asem papa no de wo ye no de di kan ye mfonso okay na mama Yeboaa te se de why late na teacher so obebo ya wonim se danse bo ahwede e behwew wani atia ya apake shentare tata so Yeboaa ya enta nkan because wonim se wafum be sa hye jeans wala ya tade bi danse bo a ebebo nti Yeboaa enkan wo wedie mu ne de enkan nanso nipa ni so no ya hwew se bi na course yi
maame na wote ho no me my kan tamodin say yes house girl me mfa house girl da just a house woman okay ompe ababawa me pe de one me maame ye pe oh okay yeah me hu se maame na mahuni okay na mo manya ababawa wono afe na ebu no apiepie sisi ho ya ne ho akono senchinam ana sadin wonderful yeah bia me die kura me no ayetete Lester awie na adwuma na so unya hu ne afe na ebe hyase no a no wani bre ende wo ba bia oh really bema one na yireti ani mpokua ati egu nyame kura kai ohu amangojo anase angadia na nani asa akoso enti wo de hwe papa owo baba ya wasisu a ne ba bia gina so ubo sa to da wo pia maamene kan we one ne namfofo anya de bia ehu na so kura ya susuma asem bi nhaw na papa ne nia den ko so aye bi pen wala anya so aye bi pen se de etuatua ho no so onya ya nko sa ya abrantia ba be sha se anko pe oh okay na se ne ma na enyini de ono ne pen so no ebi otwi no ho a no se obenya nka ne ma nya bi omo so be so omo ye bi ehunu de papa hu ye na ansa na omo asesa e ba sa ya enti papa ne fira burochire bae no obehunu ababaawa no obe ono nkwa ne bae hwese wo fira awom no wa ba beduru fie na fie no nso no ababaawa no nkwa ne te ho fidie na odi yi nu ni ababaawa efie na atimu no wuntua danka boso no yesa atua oka ana fie wura nkasa fira burochire aba mpa cho ye Ghana ni ba obo life se de papa ne behu se ne ho akono obenu aduane ama wonu aduane ama ne na mba ma ta kire maso ne kona koma ho obeto mpa wala na oto mpa na ho ne nkoda ko si boxer shorts ni supporters ni nyina wonderful na ode ko hye baby e ho awe besi no wa pesa ma na fi enti onu awore no wo se wedi ye ni ngwasa nka gisa meyire guy na si ne simple ewi anu wa bobbo bu kan fine de bego sa da ma wontare na me de egu akonwa num no wagara wie wo sensatie bi na asa fifire nkiti bi fifire no na ne mpoku ano no asore so de ginem mpache wo papa no onye nyame obetimi ahwe asem na yiyi onye soro abofo dabi abofo ni bi kula behwe ase won nti mfonso ne de aba na ne wofa ase ne hu ye no no se ase ne yasini mesere wo na wanka nkire me wofa enti sa mintimi nka asem bia nkire obiu enti so ye ba nyansafo oba nyansafo no be ma na fomwa osuro mese maame Yeboaa be ma emfa ho ni dibre kura no emfa ho ni sika owo ni tumi so nya wade wi a ne yire ya ne master obi a won master wo ye bibia osuro empo wo twempuna na ga na fra no bra wo fie no obeka se ya progo no posasa ache no agese be ma asema obeka kura nsisi so yese de omu ne yire wonderful na nsa na wo mu no nso na wo de waye enti maami abamu an se mo ne wo fa amane wo fa afon akofre ga ne se de ekoso na metete no de na wote wonnim no de na wote ya ba nyansafo na fa aboso bo yem wate pani due matemente wona master asam no kwa beba fie wanyem na wie eve na abefrere na nkomo na metete no enye me de wonnim meda nti ono so fa afon na ofre papa ne se de o yire ka kire me ni wo bom hu na so yekurasi ni nti no odi se fatase odi na tem odi ne yire na maame Yeboaa wonim wo no se ba school mu a the position a oko school wi a wontimi nko bio no de wo hia bisa Jerry emfeel na de wo hia na emeritus na nsana ta wala enye nti wo de memfa ne se aha wo de wabo certificate kase pa obi boduru ho de ehu se wanko bi oyeye na wojeja ho ama abeduru certificate wo de kwan sana waye no what di motu ho master of the house ya se usika nka ho bi anka kuna ntimansi fie no afa na be ne se wanyemo a enye fie na me ne wesi ni mu na oba betena wagu ho ani mu ase nti wakase wo yekurasi ni a wa man na chance amana wo timi aka ne ni kwanse anka waka kirewo wa fom nti wonna nka ya so opa chewo so obai kana no tum sade
wofa ase ne ka kire nso mo obi amane on ka kire no wofa no ana asan ne wodo na afuru pen banche de jema wuntimi mfansie so bante se nyensen da se bo ba biwie nanim ho na obo se sofo frew ohwa na ukofie nche na ma mekora se opese oni udi nkomo mini se wakodwa ntoa afa ne yebe pa acho se ukunu se wayese wosrew fa che no na kane wonfa mpataw na wantwen sa na wa didi akira teteteta asem no nti wase jata no wa majata na nyameme jata nso nka edra ene ameme nti se be ma ne kan se ya odika na nso wafom de instead se obema na hu ne mfonso na yeyi awie no wa ma na opposition no ka de ya ne de me wa nso wafom nti maame no wanya de se o confront ababa wa no wa ma na akwanya ma se ono nso be yeyere aka ho abranko betimi de ne esi ho ya enye adwuma na wa me Yeboaa me de ma no si no so omukọ asori o omukọ asori ai eduba bia na ya ma asofo no ne asori mpanimfo ne ebre sesie ubisa asafo babi se eye wanka be de me ene nka wode ne kura me jai kristo ni enyanka kura ya hwe won nti ma me nyaye na wayese no na onka na no ntumo na ye yire we ne de obewi ai Nemo papa na kona kodu sansa oba ya bisansa okoye na ga ne te so se ne ho efe aso na ni nti de na ye so ye ne se next time bia no papa na ko na waka che se me na obekọ mbese mko hu ba bi adwuma na duru oka se ja kro okoya wo fa emergency flight na bra oba beto ne ma so sa na ba ku na hunu wi a ekowie ya omoye ya na hwefie no so na hwefie so ye te na na wo says okay afa ekowie na ada na manso yes we na wasanka wotu nimdiana mo wonderful enti papa na de wafom na de fere na ye de o yi nyina se wa be sankotro what ase oba ne dibim ba so de bim de fa kodifo wo okay enti de di kan won kafra nanso ma wo mo obi antu no fo se ene ese na tie de ne awade ne mejai eye odea unye jai pe ni obaba ware no wo kina awade ne yeyo anye yeyo ni abod ne sisters me se ni kun dada no ni o we no oja awade ma obefa wa fie pa omusi esi ho ama obi a wa mre na ebedi so mfa so wo mpa so obeti enu bidia omfa aboso ombo ne yem na janka bakura no ye hwe no meda se apam kakra ya meka ne se boni ayefo eya akai da bi me sha se de free ababa wa no eso boni aye eya boni aye enye se obi hu enframapa egu wani so a me pa cho se wani so tete wo a yenwu wisa esam anase makosam engu se ni pakro na ni so ana bra wo beto fom bia no ne ya wo betimi enya akokoduro abeso wonsa ama watimi asori no pa cho se ni pakro no eya na ye ngoro ne ho kwaye ya haje wo no empanyin se nye kwaye wa na etoda bia enipa no binum bia ete se anomoa anase aboa takraboa bia wakwa akoto nsuo mu na nsuo na fo ne ntakra ya wontimi ntuo onya kokko bi so wa bra wo bi so ni mu na koto ama ne ho awo a afi ne ho wo no obehu se na no so wo enipa boni ayefo ya kai da bi na etoda bia apam se ne ya na yemu bi no eya na obi timi so yemu na yekodrum pempenso bi a na ye wi fi nipa no ne ni yopa ene ne papa yo bi ya wode eye yen efidie we ne yi abo ni sunko eja no so a ni sunko ebra no wonya baabi fa ne tinto no you can imagine how one wasi abra ne ho ase ya wode ba ne kasa kama no wode ba no wone maame ne kasa e wo kwa paso but officer wanya tena brebi ewo papa no onu ankasa na brabom ohu se wona madam na ba begina one skill but apa meka cha baba wane se yesi suntudu ato ne beba de nam no so beba no onue ena wia so bia bebu na konta ewo ne dwumadie bia obedi ye ansa na behu se obi etimi agire pi wasi pie sita wa brabom no me pa cho se wa ba be ye dua ya esi ho
ya meka ni say ehun fa so de no kra pa do so ma da sete so a me pa cho no ye aduaba te se wo a that person was once a seed but ye de ne share from no obi fa na dwuma anasa akwanya bi bama no onu ankasa gugu ne hunsu enframe boy ye challenges our fam no wa ma no amre na se ene otimi tintim ye enti wo na wo se wo ye seed sabre no e de be na wo ye se be ya betimi aba be ti se nipa koro no kwanti aye musuo eto da bia senia apam ayi bible ne kan wo se de wo pa de anya na wo anya no kwa paso no wo te sa abo akokore de ya obutu ngosu anya ode aso wo babu na mu afo cha be ye kwasea Yeboaa 17:11 me das Jeremiah eya na kan ya wunu ya penny as the partridge sits on eggs and hatch them not, so he that gets riches not by right shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be a fool. I trust some in the kan ya pam sa wo pa de anya fa kwan pa so nanka ojai sa adwi bone na wonya ne nanka bia ono mo tena setena pa won susu se bia nka maame ne papa no kura benya be ma papa na se maame ne kura benya be ma bia wono so wo ma no ne ho a wo payire pa e de ama na ware so wo pe boga kola apam ko benya obi because abochi fondo do na wo ho a brebre da bia fro Oheneyere payire ma me na so yam payire ma oka so mo na so na ate na oni me bia o mo ye mini mo bia na de be kenya so pese wo hu nipa se ne wo siti a eya wanya bibi anamo bi agina so anantu bi agina so no ho na hu se nipa no woye papa na so woye bone enti ababa wa no wonhwe ye na papa no so meka cha ne se be ma yese mo na mo yire no mo ntina wonimdie kwan so Reverend Dominicanchi your friend is saying Baptist asafoye no wo kontanse asante mantem mo sofo panyi ya wotua no me papa o se Oheneyere ya sofo nyina ye hu ma ne akata ye ni because wo hwe no a eno na ya na di adwen bi eba wotiri mo no eno ti na ya na sofo ni pin na no mo hwehwe ase no oba ka so beyi wo bofom a me pa twa enfa ne ketewa ye ho enfa ni dibra ya wonnie e wa na se position bi a wonni wa abrabo ma na society ni mo so oba ka so beyi wo bofom a won hye ho so beyi wo bofom eno ne da wie so ana asem so eba eti be ma no so eho no wakwa wie wanya de ba na wo se wo fa kwan bi so oba no kro na se bi ehyew bo bi aba ne tirima koma hyew bi aba na ni kwan so wo ka sansem ya no de kire no na menka nche oba ne se woni ne twa to ye yire ipa chowo asem ne ba yire no apam se da so no we mi kro ji sama ka cha se me meja na ma wo fi da bi ba betimi abaji na fi mi nsem ebia wo bakwa na wo friend se wo mraba no obepa me cha wansa na ebia mene na akoba bia na se but wo no ba ya ofrofo so akeke kora bra ye nko obeso no da kora mpo na ebia to nkro de be ma kora mpo no but ebia won timi fa sa to ni mama ni because onim se mene na bobra and onim se mene na chance enti me ya virtuous woman de mano to on kasaba heart enkyere me what na se enti me ka kire oba ne song garden the heart monje enipa bia ni wasa na me se nipa so gi nipa di me the way say chapter Proverbs chapter 4 verse 23 no or seek the heart with all diligence for out of it are the issues of life wase kura wakoma esene de wudisia nyina de wudisia de asumubu bia no me se kura wase se de wusi kura no kura wakoma esene saa de no esensemfo somewhere time somewhere ni enyan ebeba but amana ha wakoma na nkonya akoma yade anasem bia nkonya yade bi ubehu ayese na wawu pacho kwadwene saa asem wehu anwo sawo yeyere ababanya ne pen no entiamfo ano nkototo nanum fra wo fra no kra na hu hia te se de apam kan ye no de ntina me fra me ayi me kunu sa chick me fra na yede because on me love onya pe enti ma na mu hu sa mu kunu mu twemp na ai be se wo asem a oni kunu nka na mo fra mpnafo no emfa so bi ani so
wankasa show hu ye na wokunu no betunifo atunifo ntia obi e bo na brabo 0260196064 0260196065 ye bia homa no e de atum me pacho good afternoon. Good afternoon, Auntie About Moses. Do they do on Yankopon tia where na so e? Boko. Pacho ma yentia we asemi ho. Chamu nyina. Ye joso. Na o sa chanu ni ama me Apam. Apam mami. Yo. Ne wa captain pa mtidechi, wa captain pa. Okay. Na Auntie About Pacho ma me no wole papa no wo ma. Omo wa ma mienu. Aha. And asem no also you want person can say some people betra hoka omo ni get ni kasai. And again ma me num na busua fa say no mo asetena no mu a say nyinsa ya bente no oba na busua be hia be ma no ai. Asem we ma me na sori wo mu a daji ebe ya asem wo be dem mutimi kan o. Japade bi be ko get no because wo pade na koye anana depends nti sa asem de mo hwe na ene wo mu ni kana ha zamu wa halma ka mu bedeji nti yenya ya bompa na nyama ko yie ndama so obi somra Yes ya da se me pa cho sompa je me so se market apa market apa o da ni ana pa cho ma mi se minim na me de je we pa cho ma yentie we ya roja form ase na me mama se transfer mana me mini triple man ya adwin pa mini adwin papa wa kasa mina mami won man won so ebe me kasa opa ni fa ni diago me fa me diago ma do ni nyan so ma bi do omo wa kukuduro ni di kan pa no fa city fio ma no be man pe ni okodada wo fa se ni bi so onya kwalanso na abayo no so yesi owo boyfriend ni boyfriend no be bida mama no e bra papa ni ba ko ba gana no samba boji asem wa kan sem obi so she's nice be ma o kan fa de ka hu se bibi ti wa mo wa ba gana twice won ti mi to na o mama ko shega na mo shega da hote e ka se ma to ana mo bi wa ba ni na o di ja shega na because o mi se ni ku ye ni ku ni se sheri da sem akwa akokodu. If you're not plan a tenant in what fascinates to me, break with you, just say, I'll buy them. Did it say it or not buy one fire? Okay. Yes, I buy one to put your father here. Who knew Papa Nabeka? Well, I put a cabin to the Amoban, a prof no can answer me or see. So, who for finances that make Kuma Beman? Yes, sir, but your baffle for the Bowie Yassi, and I don't more bar, and yes, or your Bama for the Bowie Yassi. No matter what, and so much. Okay. Won't say no, yeah, let more man way from Son and Marco Bannister. Okay. On your mention can hope Papa die 0260196064 0260196065. Me pacho Sompa Jameso market yapa. Yo, Aketiapa. Market yapa, my auntie would be baby akasa free. Mommy, Yakani. Aha, producer papa, my auntie way. Producer papa, me be Mommy, Indra, Moya, dear Mamma, Yanka, so number, no common, not a Koyipa, so I got my uncle. Kafra. So now, Mommy, I descend your canoe, a Kota, Rabwa, Edeba, Asia Honomu, also me do her, Menuse, and Crofutimo, but no move in young papa. Pacho say him fan. Kota, against a woman. Okay. Okay. Pacho, before I saw Mate, technicians no ebeshe no mo adi hu dwuma na metwa musuko mikrom dew ewo kuga ne dew hia ne so ewon so me ma me wo ho so onyamo me kobo mo dew ho so onyamo nti mesrɛ mo oh mo ma me ma me die
Pacho mate technicians ne be ye ho adwuma ya da ase. Mate academic pa. Mate. Yo, my nasi producer one. Hello, me pacho Sompa je me so market ya pa. Mami. Adwuma da ase, udi baby akasa free. Me kasa free man bro, ye friend me ma say. Pacho ma yente wa. Ebinom. To 40 years. Oh, ye, and I use the only of 4. 4. Happening and a happening and a happening 30 years. Last week, you got not say you watch that and I'm going to pay. But very new bushy. Who is that? Them and according to me, and for them and for another thing. Oh, what the people might stand for that one. Any partner I didn't want grown. Thinking that they may be one thing. Way back, or nobody in 3 years, I can't do fine. What I can say. While we are doing. So, here, how will you say? Until then, I didn't want to to Munya is Adian. Adwuma da se. Me pacho din baby akase fe last caller. Me pacho din baby akase free. Only Abema what is written. Oh, evangelist pacho ma yentie we fa yetu apo. Yeboaa Apam Dadaa. Pacho mo joso. Mini abano, and man the man and the dim to member to voting. Or the Atamsana, member to one more, Dano Betchu. Somebody any moment you didn't have to do a brotia. And not the three, a mother drew the cool of the master, the chief, but all mark with that, and all mark, and proud and some man would get at him. Oh, yeah, hey, remember Dano, and they are to be a. Jana yehu se enyenye brano o amana yira komanti. Okay. Ya ba ka make na ni se oba no na isi adutumufo. Na ujan ode na no ka kanti de aso ni dim. Papa no onya ni oba na konyi nsen no. Se ma me ni hihi ya. Oba tu aso ma me na kuma beti. Because when you take you know, enya do big guy. Okay. Wow. Kafra. Me pacho wa bejina so ache. Odi baby akase free. Bonitia wan yen sole. Me pacho ma yentia jose. E market ya pa. Enya ma chema dini se. Ebra oba ikunu wo pa so na ka chen se. Omushe ahoko bi ni pelu bia pe ono ikunu na na so. Aw ka chen se. Se no suspect no. Osekavan obi hu kwachi na ko se obe friend kunu se yo si na na ko so fura bi en we bra na asenya okọ ba no so no direct no de anku ya ma papa obe ma na fu de na so no se de ona oba kasa na oba oni ku abre na ogu se ni ku kempa oni ka de no en kasa ahongo so sa na o che wudu I overcome be different. So until no sort of potuma man, so overcome and okay. This is never go about on panic picture. Okay. Panicho, na senia offer by one Katana, one team Panicho, Unye, or can be around Mati. Pacho Mati. Yo. Mati. Yes, ya da sepa. Ya da mu nyina mo asesa mo bekire mo adwen. E de fa se efi se ye nua ba no so no wonya adwen po a obetimi e de asiesie sa asem we sei. Medi do Oheneyere ma me akua Yeboaa asia mabronya. Obetimi afra mabrewati ameje o so ma me akoso ya go abo age dondo hema wo boa ye Apam Dadaa Yeboaa Simpson a face St Augustine na yankasa ye ba na na afia force so etimi ebo
aboa ye ye sorry amakwan mu ada hona for God and country dwumadie no etime aba na so no yankase anua bema Patrick ya wono ye ne di dwuma ewo efidue mase no betere nka for God and country so enche bia wone Mrs Sylvia Abankwa say for happy birthday from D01 Madina Fast Station one hour ye adwuma Felicia Owusua entry enne ewa woda D01 Felicia Owusua entry fa station ye no ewo Madina ho ena wudi udwuma ena kwakwa ye wa woda wunua ba wone bra Patrick say kan cho say rade nkoso enhraw na wonye wo adom emro so ma ne bambo no enka wo ho anopa wia ene anadwo da so mu nyina da na wontoto anamo ensi bia ekron erade ema ne nwosra ne no so na nimtie no so no no so emfa ema o ma homra emfa so etese abe ontintim wanamo wase ese dua esi esubonte erade emo hahan empo de biara da omosi omodo papa we efri yankase nua bema bada Patrick wone wankasa wonua ba Mrs Sylvia Abankwa eho ena ede ebrewo yakra munyina homeopathy clinic Ghana had you be anim say say prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na e endpoint homeopathy clinic anase e kidney e liver problem wo fa baby e na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo e ma ne mema mo pa wo e ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate there a endpoint homeopathy clinic kuma say obehu endpoint homeopathy clinic e wo konoma boy here e na Accra hanso so there wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no hudu na obusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obi a ebe kire wo for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden ena so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofani nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku de nanum oto a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab amiye hu se wo atudie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu monako junction enu echi